Akiaria kanitha-inĩ wa Deliverance Lang'ata, President William Ruto nĩaheanĩte mũbango wa thirikari wa gũkinyanĩria ciĩranĩro iria eranĩire hĩndĩ ya kampeini. Makiria mũbango wa thirikari gũtigĩrĩra thogora wa irio nĩ wathiĩ thĩ. Tuliomba pale Nyayo Stadium na watu wengi wakasema angalia hawa lakini Mungu ni nani? Alitupatia mvua na tukawa na mpango ya kusambaza mbolea ambayo ilikuwa imepandishwa bei juu, tukateremsha bei kama serikali. Wakulima wakawa ni watu wa bidii. Leo tuko na chakula ajabu mashambani kwetu na tunamshukuru Mungu. Augĩte mwaka ũkĩte mũigana wa bataraitha ya thogora wa thĩ nĩũkwongererwo kuuma ngonia milioni 4 nginyagia ngonia milioni 7 jamii ĩrĩa gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrĩmi waga. Tumepanga tena sasa mwaka ujao. Ile mbolea tulitumia karibu magunia milioni 4, tunapanga magunia milioni 7 ya mwaka ujao. Kwa sababu tunataka kuzalisha chakula zaidi. Hii tatizo ya njaa tunataka tuiondoe kabisa katika taifa letu la Kenya. Oho nĩatũgĩrĩtie tabarĩra ya thirikari ya gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ, akiuga nĩ ũndũ wambĩrĩirie gũthondeka mĩeke ya mawĩra na ica ikuhĩ andũ a gĩkĩro gĩa thĩ nĩmekwambĩrĩria gũikaraga nyũmba cia bata marĩrĩhagwo kahora kahora. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 1,200. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wanapata ajira. Na vile vile tunaondoa watu kwa slum. Hii Kibera slum iko hapa na zile slum ziko Nairobi. Kwanza hii ya Kibera in 10 years hakutakuwa na slum hapa. Rĩrĩ bũrũri ũrerĩgĩrĩra mbura ya El Nino kuma mweri ũyũ, gavana wa kaunti ya Nairobi nĩatarĩirie mũbango ũrĩa kaunti yake ĩnaguo marĩa kaingĩ mahotomagio thĩ na gũcũngĩrĩria ũthũkangia wa indo. We've mapped out all the hotspots. Your Excellency, we've started with the regional commander, with all the DCCs, with our sub-county admins, our disaster teams. We're going to publish areas where people must move. There are some areas where we will need to move people because we're just timing. Around the 9th, that is the forecast. Yeah, Your Excellency, every year kukiwa na mvua tunapoteza watu hapa Nairobi Dam because when it dries, people move into the dam and they build houses, and with one rain it causes a lot of havoc. There's a time we even lost 7 people in one night. So with the maneno ya El Nino, Governor, tuhakikishe kwa hapa Nairobi Dam tumesort hiyo mambo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wabui.